Pozdrav ljudi, danas igramo Sniper Elite 2, igramo kooperativ kampanju. Po treći put. Jebe nas konekcija poštenski. Uzdrav mozak. Aj. Što mu bi? Što kako je poletio neko? Aj ja ne sam ti lijevo, sad je obrnuto. 3, 4, sad. Sad ćemo napraviti sranje kako WC šolja nije vidjela. Mada ih izbušimo. Čekaj, samo da malo čovjek dođe do sebe. Ajde. Ajde. Baš. O, pa šta je ovo vaša nešto? Kako sam anti-downat za ovu igru? Ti ne možeš da to zamisliš. Ovu jesi ga skinuo, jesi snajperista. A? Ne jesi ga povjerao. Uo. Joj. Između očiju me tako ovdje. Gledat ćeš mitraljezista. Ima više, ima evo više. Ček, sad ću pojeti. Opet neki mitraljezista, eto nema više. Ne vidim ja nikog. A neko puca po mene ne vidi, aha. Evo vidim, tuži još. O, nema meta. Ovdje ja mislim sad treba biti ja. On za taj lik poginuo. Ja mislim da je živo sto. Ejs. Otko nas ovdje nisu vidjeli. Jesu, dobro, ajde. Gdje ste ljudi? Nešto mi se ne gađa danas, svaki put promaši. Ja evo. Ime nisu, pa ja sam za ovo. Na pojma ga čovječ. Ej, Napravi mi sina. ejs. Ajde, gdje si? Evo mi za tebe. Jel trčimo u mjesto? A, Dobro. Pokupi dinamita. dinamita, bože dinamita. Bože dinamita. Idi ti gore, postavi ja ću ovdje. Ja gore uvijek mora, jebi. Pa, zato što si ti je. Moraš gore. Ja ću evo da pucam ako pođeš. Gdje ste ljudi? Šta ima? Isto kada pucaju po tebi. Pa ja po njima pucam, oni po mene. Joj, što se sagije, čovjek. Jel ti mene čuješ sad ono? Ja, dobro. Dobro, evo sam ga sapio čovjek. Ovdje ima neki u kući. Šta je sad opet? Mislim da sam probio čovjeka. O Bože dragi, pa Bože ti pomozi. Mislim da sam ga probio, ili sam ga promašio. Ja mislim da si ga probio, ali pošteno. Da si probio ga i da si probio i kamion, onaj. Ajde, dobro. Daj ne pucaj više gore. Postoji jedan čovjek. Ma ne vezi. Nek chilluje on sam. Ovdje se uvijek izgubim jer. I prošli put kad smo ovo igrali, izgubili smo se. Evo ovaj opet. Joj, pekme curi. U bombe. Neko puca na nas. A to sam ja skontovao, nema veze. Ajmo uzmi to. O, jel me pogodi, gdje si? A evo me gore, za stepenište sam uzišao. Čekaj, ja se ne mogu snaći ovdje. Aha. Sada skine snajperista. Ovo što sam ga probio. Dakle, puca. Ja ne kontam što se ovdje treba, ono, znaš da uvijek propanemo do... A nije tam van treba ići. Gdje treba ići? Na ovo tu treba popet više ovdje. A ja. Pa tu je, Pa treba. koliko nisi igrao Tomb Raider jebe.
A, Sad. ne čuješ sad, ne čuješ. Pa rekao, zadnji put sam igrao Tomb Raidera na PlayStationu, ne Legends, kad smo igrali. To je Da. bilo mi zadnji put. I nisam više jebio. Sad ćeš. Taka su vremena došla. I Da, ovdje. jedno. Jo dženaze, a još ga ti iskraj sad da ga ja krešem. Jebi ga, ja sam skresu. Dobro. Bubrege! Znam da ti kažem. Ej, jebi ga. Dobro je. Jo, čadi, kofurina. Čadi ko da je ložena su u njega. Gledaj sad kad ga poderem, ima da ga poderem. Neće znat gdje. Goli špic ovo je, gleda špica. Nema dalje. Zom. Idemo dalje sa špicovima. Doći oni još kasnije. Jeva, Jep. šta ovo puca po meni, evo ga. Piše headshot, ja ga čovjeka u nogu pogodio. Jebi ga. Sjebali se. Ajmo dalje. Ajde. Šta je? Sjeba se. Baš si poginuo pošteno. Nisam pogledao, sam živ. Samo satro noge. Isto da neko puca po meni. Čuli se da neko puca. A, evo ga. A jesam mutan. U šta ti ništa niš? Pa ima tamo neki... Kuš s bombu. Hoću ubaciti. Jasan. Možemo smo završiti misiju. Eto. Eto. I to bi bilo to za ovaj gameplay. Vidimo se sljedeći put. Subscribe-ujte se naš kanal.